بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. خش كبرات رزدار صلاة خدي سر هميا بن دعات كم رب العالمين خير وبركة بيختنا في مالتها هميا داو ورب العالمين طاعة وعبادة ما هميا قبيل بكاتن از دعات كم رب العالمين اوان شوت هنا يت بيروز ويت مبارك مش خيره ببهر نكتن شوالات القدر رب العالمين بما خيرات دا بنويسيتنو و او اجر خده بحث كري و پیغمبري بحث كري صلى الله عليه وسلم ام هيفيت كنش خده وي اجري بما خرك بنويسيت آمين. اوان شوا اف ده كتا جلك يد بيروز مباركا او ده كن اوتواكو خده تعالى قرآن بيروز تدهنارتي رب العالمين وحي تدهنارتي بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم کو قرآن پیروزه او قرآن وکو دستور ربازا جیانا ما بسلمانا و مروف همیا او قرآن او وکو خود تعالی گوتی از ده پارزم و او 1400 سال پتر سر و چون و حتی نکه اف قرآن یا پاراستیه یعنی حرف توی نقطه توی و آیت توی و صورت توی همیا پاراستیهش فاتحه حتی سورة الناس همیا پاراستیه و دیا پارستی بیتن حتی رجا قیامته چونکه خدای گوتی از ده پارزم کس نشد گهورین تغییر و تبدیل و تحریف و زیده که آنکماتیه که قرآن پیروز داب کرد و که خدای گوتی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خشکبرات رزدار ما فردیت راستی ام افشوه بابته که خاص ترخاند که این بحث سر خاندن قرآن پیروز چونکی ده که دیماهی نه چونکی شفت پیروزن چونکی او شفت او قرآن تدات تهنارتن جبر هنده مفردید یا گرنگ هم بزانین کانه بوچی ام قرآن بخینین جبر چه ام قرآن بخینین بسیاره که گلک یا گرنگه توجی قرآن بخینی از بخینم بسرمان بخینید غیر بسرمان بخینید گرنگه مروف همی قرآن بخینن چونکی اف پرتوکه یاش دف خود تعالی هاتی چونکی اف پرتوکه یا نیک خود تعالی هاتی بومه همیاش برهنده یا گرنگه ام قرآن بخینی اوه قرآن اوه پرتوکه اوه دستور ما یه جیانه یه حیات رباز ما خود تعالی بومه دانای هدایت ما تدا اف قرآن هنه رباز ما تدا اخلاقی ام جواد گرین حکمی ام جواد گرین بو نظام و حکمی و دستور نظام و دولت ام روشتات دواد گرین ام خیزان بخو سر آواد کین ام عبادات بخو تدواد گرین ام عقلی و فکری و هزری ام تدواد گرین یا درست یا ساخلم اواد برجوان دیامده هر تشتی ما بوید گریدای بجیانا ما و دستور جیانا ما جبر هنده ام بخو همه تشتاج في قرآن هنه كتاب هواد گرین او كتاب رب العالمين خدای ابو معفره گرین جبر هنده یا گرین که ام في قرآن بخینین بوچی ام بخینین چونکه بحث ما ید في قرآن دا هات یکرن مدحت ما دد في قرآن دا يتهات نکرن تو جی في قرآن بخینه و خو فیر کره و خو زانا بکه و نشا غیر خو بده تو دیشوان کسابی اوید وکو مدح تهات نکرن و بحث تاد في قرآن تهات یکرن رب العالمين بيجدن لقد أنزلنا إليكم كتابا ما كتابك أبوها فركري فيه ذكركم أفلا تعقلون بحث تات ده هاي كان هزرا خوب كان ايكي وكي عبد الباسط عبد الصمد يسح كري چوا خلقي بحثويت كات و ناو دنگتوي چوا بلاف بو چونکی اوی خلوی قرآن که را خدان دنگ خو و تجوید خو و بخاندن خو و گلک عالم دیتر ایکی وکی حفظ عن عاصم کو روایت هایی بمهاتی افریکا ایک نینا قرآن بخینیتن الا ناوی حفظ عن عاصم زان که کیه که چه اف قرآن شوی هاتیا روایت کرن و شرخوی بمهاتیا وکی خاندن که سندامت گهیتوی آجد گهیتا پیغمبری صلی الله علیه وسلم علوم في قرآن هنينا ايك علم في قرآن خوتي دا شارزاف كات بلاف كات مدحت ودي هنا كرن أباك خدا قلتي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون بحث ميد في قرآن ده هاي بفيرانجي بحث ميد في قرآن ده هاي كرن أم ده قرآن خينين چونك قرآن راستي رح قالك الرحية هاي تساخن بس مرينة أو كسيكو
دین و دیانت و قرآن و ذکر و اول دفی نبید و ناف سنگی دا نبید مروفه که مریه پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم او سنگی چه قرآن تدا نبیتن کل بیت الخریب ويكي مالك مريا مالك خرابية ويكي كوفلكيا فإذا بليبا أبيكو قرآن تخيني توجبات كاتنو خلت كتا خدان رب العالمين بيجتن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا رحا يعني روحك سخكرناك إحيائك بصاغبي هزرتا بصاغبي عقلتا وفكرتا ودلتا ودارونتا لاشتا جيانتا خزانتا في قرآن دي صاغبي جبر هندي أم في قرآن تخينين أجان بين سحكيني قرآن وقت أم تخينين جبر هندي أم تخينين أو كسي قرآن نخينيتن جيانا ويجالك نخوشة مروفا كا داروني أنتك شوية حياته نخوشة كفتي طنقوفيا دا طنقوفي سوي دا تنخار بلا زنجين بيت بارا ومال أفهابن بس تسحكيني جيانا جالك نخوشي تداد بوريد وقتو دمت جالك نخوشي تداد بورن بس او کسی قرآن تخینید قرآن سعادت خوشیه تنهایی راحتیه تختناف دل مروی درون مروی مالا مروی خزانه مروی نافی جواکی او جواکی برای خود قرآن و اقبال سر قرآن کری و قرآن خواندی و جبر کری جبر هنده خود تعالی بیشتن ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يعني أبي بشتاخب ده في قرآنه فإن له معيشة ضنكا جيانا ودقالك يا قرص بيت يا جرام بيت يا نخوش بيتا جبال هندي ام قرآن تخينين دام شوان كسا نبينين دام شوان بصرمان نبين أولي أو بصرمان هجر قرآن كري بشتاخد يا قرآن خاندناوي وفركرناوي وحكمة وعمل بكرناوي وروشتتوي وأحكام القرآن دهاتي بيت بشتاخد دام جوانا نبين هر واسه دام شوان کسا نبین اوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم گازنده لکیری که گوته قوم من پشتا خوی ده قرآنه و که خود تعالی بیجدن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قلت يا گازنده کن قلت يا خودي قلت ملت من پشتا خوی ده في قرآن و هجر قرآن کری هجر قرآن اوت و نخینی خفیر نکی نشو کسی ندهی بو کسی نبیجی عملی پی نکی روش توی مرف پشتا خوب دته اوت هنه همید بیت هجر قرآنه و جاش بر هنده ام داخینین دا ام جوان کسا نبین ام ده قرآن خینین چونکه او کسی قرآن تخینی تنو تید گهید و عملی پیت کت و بلافت کتن شوان کسا اوت که خود تعالی قدری واد گرید رومت دته و بلند کتن وكي إمام عمر بيجد خديجة راضي بتن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين خديب في قرآن هندك مروفا قدروات جريتو بلند كاتو بيش تخيت وهندك أجي باش تخيت نشتكينيتن شو أو كسي خل في قرآن كنا خدان عمل بيت كان وزانست توي بلاوات كان رب العالمين قدروات جريتي ورمات وقدروات بلند كرينا في خلق كده جبر هندي ام دي قرآن خين خش كبرات رزدار چنكي مالت ما مدفت ام شيطان تدا برافينين او مالا قرآن تدا تتخاندن شيطان نش تأثير لبكت شيطانت اجنا شيطانت مروفا نشن كارتكنت تدا بكن نشن فان مروفا سر دابن پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة قلت في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة قلت سورة بقرة بخين مالت خوفة قلت الشيطان نشب تشتتوي مالفة أو مالا سورة بقرة تدا تتخاندن وبوار بكن أو مالا خب قرآن و جرتي وزاب كري وقرآن جلت خينن شيطان تمرو واجي نشن تأثير الفي مالا بكن في خزانة بكن يا ربي تو خاندنا قرآن برزق خزانة ما بكي يا ربي هر واسا الشيطان هر واسا خاندنا قرآن مروفش فتنة دير تخيتن پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم بشتی مزگینی بو هوا بیتن قرآن بخینن رخکیوی یه دست خودی دا رخکیوی دست هوا دا پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم گوتی اوی قرآن الله خوب و بگیرن گوتی فإنکم لن تهلکو هم هلاکنا چون مادم هوا خوب و قرآن و گرت یازب کریه خواندن قرآن ریک بو حج کرنا خودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوی ویت خودی پیغمبر حج بکرد آنتو بزانی تو حج خودی پیغمبر بکی ویت تو قرآن گلی بخینی پیغمبر يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف أبي حسبك كا خدي حاجت كات أنا قلت بلا قرآن بخينيتن
عاده که دهاتی پیغمبری گفت صلی الله علیه و سلم بشتی بلا کس نبشتی اصلا زام که از باشم آن از خرابم گفت بلا بر خوب داد هک او کس او بیتنی حش قرآن بکرد گفت او حش خود پیغمبرت کرد هک او کس او بیت یه حش قرآن نکرد اوی کربتوی او کسیش خود پیغمبرت تو را بوی حش خود پیغمبران نکرد راستی او هلاک بو وی کسی هنه جبر هنده خش کبرات رزدار گلکا گرینگه ام قرآن بخینین و ام برف قرآن و بچین و ام خفل کینا قرآن و ام نشا غیری خوب بدین و عملی به قرآن هنه بکیم دیفشانت خوب با دم ما بدي هيك هات حتى موين خلك يكون يتجانا في كود خدش ورازي بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته